May ni somni pasari a terrorist sipai le Kaya State KPDF sipai te in ka na a terrorist sipai som pani an thi thu KNU lam chuan thu chua an siama Kaya State lam hi terrorist sipai le Kaya People Defence Force KPDF te chu in kap chun jom zel in an la boi zela nimin lam khan KPDF le terrorist sipai te hi nasa takin anin kapa Burma Swal sipai suak swal lam som pahni an thi thu KNU ten tu chua an siam ani terrorist te hian nasa le zualin an beizela Kaya People Defence Force roi tu te chuan eng tiang ana sa po in min ron be ma se an be le zel tur thu an soya tuna hian mi tam takin khuwa an chu san to a trong trai pui an ngai tak zet ani he anin ka na hian tum hni ngot anin ka pa avoi khat na hian KNU sipai brigade panga hian terrorist sipai pasari kap lumin anu in ka na voi hni na hian panga an kap lum le ani voin tlai lamdar hni vel po khan terrorist sipai le mipui sipai te gango bula anin ka pa terrorist sipai motor pakhat kangin kalimiaw lampan a sual sipai te kal chu mipui ten an lo lambuna thi le hliam anom hriat ani lo ani terrorist sipai te le nam sipai te in do na so sang so zela Dr. Sasa po in foreign lam alo nor ve reng boga Dr. Sasa chuan UK Parliament Foreign Committee video kal tlanga an meeting nei na history a la thleng ngai lo hun thim tak Myanmar chuan atong chho mek ani ati ani Sun State Marlam Muse Kopuya Bazar bula May ni somni pariat jingdar riat vel khan bom apuaka bai khal tu kum som pangami athi a abul naya dam doi dor ngak tu meichia in hliam atuar bok ani he bom le ka khonga tuam kong lai a lo om chu bai khal tu mi panau pangte hian bol lo emoti in achara apuak ngala akepanhni akhup zona abung ve ve a ka po chhon lovin athingal ani a bike po hi akang cheveka abul hnaya tarbit zorna dora thok meiche pakhat bike le ama po akanga a hliam na khop mai ti in mita mutu te chuan an soya mei ni somni paruk po khan muse a hian bomvoi thum lai alo puak to bok ani